Umujyi wa Paris ni wo mujyi munini ukaba n'umurwa mukuru w'igihugu cy'u Bufaransa. Ni umujyi ukize cyane kubirebana n'amateka, umuco, imyubakire iri ku rwego rugezweho, kandi ukaba umujyi w'intangarugero mu birebana n'ubuhanzi bw'amoko atandukanye, imideri, ubutegetsi. Thomas Jefferson wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika rimwe avuga kuri uyu mujyi wa Paris yigeze kuvuga ati iyo ugeze i Paris ako kanya uhunguka amateka, ukabona ubwiza, ukumva icyanga cy'ubuzima. Ni umwe mu mijyi wavuga ko ari ibitangaza usurwa kurenza indi ku isi. Ubwiza n'ubuhangange bwa Paris unabubwirwa n'amazina uyu mujyi wahimbwe: Ville Lumière, Ville de l'amour. Imihanda y'i Paris kuyizenguruka bisa no gusoma igitabo cy'umuco, ubuhanzi cyangwa se amateka, biherekejwe no kureba amashusho y'ubwiza bw'uyu mujyi. Ni umujyi ufite amateka akomeye, ukagira ubuhangange, ukagira ahantu ndangamurage henshi nk'umunara wa Eiffel wahindutse ikirango cy'umujyi n'Ubufaransa muri rusange. Ibi byose reka tubivugeho. Ntabwo ari umujyi washinzwe n'umuntu umwe nk'uko bimeze ku mijyi imwe n'imwe nka Moscow mu Burusiya cyangwa se ahandi. Paris ni umujyi wagiye ubaho, ukaguka kandi ugatera imbere uko imyaka yagendaga itambuka. Gusa nanone hari ababanjirije abandi kuwutura ari nabo bitirirwa kuwushinga cyangwa kuwutangiza. Ni mu myaka 2300 ishize. Paris yatangiye guturwa muri 250 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Yatangiye ituwe n'abantu bo mu bwoko bwari buzwi cyane nka Parisi. Bari batuye iruhande rw'umugezi wa Seine ku karwa ka Ile de la Cité. Iyo miturire y'ubu bwoko yitwaga Lutetia cyangwa se Lutetia Parisiorum mu Kilatini. Ni nko gutura mu mazi cyangwa se ku nkengero zayo. Aka gace katari katangiye kwitwa Paris mu by'ukuri kagumyaho. Hanyuma mu kinyejana cya 4 ubwo ni mu mwaka wa 300 aka gace karimuho abaromani bari barigaruriye. Bagiye kuhita izina bahita Paris mu rwego rwo guha icyubahiro bwa bwoko bw'abaparisi bwahatuye mbere. Kuva mu kinyejana cya 5 kugera mu cya 15 umujyi wa Paris wabaye igicumbi mu by'iyobokamana, uburezi ndetse n'ubucuruzi. Kubaka Cathedrale Notre Dame byatangiye mu 1163 bihita bizamura umubare w'abasengaga, ndetse haboneka inyubako y'amateka kandi yubatswe gihanga. N'ubira cyahari. Uribuka iyi Cathedrale ubwo yafatwaga n'inkongi mu 2019 yari inkuru y'incamugongo. Byari ibinyejana byinshi by'amateka yaragurumanye. Mu 1200 umwami Philippe wa kabiri yafashe uyu mujyi atangiza na kaminuza ya Paris. Ni imwe muri kaminuza zabayeho mbere kandi zikomeye mu Burayi n'uyu munsi. Iruhande rw'ibibazo uruhuri birimo n'ibishingiye kuri politike n'imyaka myinshi y'intambara, umujyi wa Paris wagumye uhagaze kandi ubingira akamaro kenshi. Paris by'umwihariko yakomeje kuba umutima w'ingoma y'umuryango w'abakapetien. Ingoma yategetse Ubufaransa guhera muri 1987 kugera mu 1848. Paris yakomeje na nyuma hose kuba ahantu h'ingenzi no ku ngoma za cyami zakurikiyeho. Hagati y'ikinyejana cya 16 n'icya 18 ubwo hatangiraga ibihe bidasanzwe by'imibereho n'imitekerereze mishya y'abanyaburayi, Paris yabaye igicumbi cy'ibyo bitekerezo. Iyi ngiyi ikaba imwe mu mpamvu uyu mujyi bawita Ville Lumière. Paris yahise iba igicumbi cy'ubuhanzi, filozofi, science na politike. Abahanga mu by'imitekerereze yari igezweho nka Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, René Descartes n'abandi babaga Paris. Impinduramatwara y'Abafaransa yabaye mu 1789 kugera mu 1799 yahereye Paris ibona gukwira igihugu cyose kandi sigihinduye igihugu cyane, ndetse n'umujyi wa Paris by'umwihariko. Ni igikorwa cyabayeho nyuma yo gusenya gereza ya Bastille yifashishwaga n'ubwami mu gufunga abataravugaga rumwe nabwo. Bikiba nibwo n'ubwami bwahise bukurwaho. Umwami yari Louis XIV. Uyu we n'umugore we Marie Antoinette bashindwaga byinshi birimo ubwirasi, agasuzuguro, kwikungahaza bo nababo mu gihe rubanda rwari rushonje. Ubuhangange bwa Paris bwatumbagiye cyane mu kinyejana cya 19. Irahinduka cyane iba umujyi w'igitangaza, igira ikuzo bitagira uko bingana. Hari mu gihe cy'umwami wakomeye cyane Napoleon Bonaparte. Paris yari umurwa mukuru w'ubwami bw'abami. Napoleon yashakaga kwigarurira Uburayi bwose. Napoleon wa gatatu na George Eugène Haussmann wari umudepite akaza no kuba prefet wa Seine bavuguruye cyane uyu mujyi mu buryo bw'imyubakire ku rwego rukomeye. Uduce twari twubatse mu buryo bwa kera baraduhinduye, baduha imihanda migari kandi igezweho. Bashyiraho ibyanya nyaburanga abantu bajya kuruhukiramo no gutemberamo,
inyubako z'igitangaza, ibyahinduye ishusho y'uyu mujyi wa Paris uhinduka umujyi ugezweho. Ntabwo wavuga amateka y'umujyi wa Paris ngo usimbuke ikinyejana cya 20. Ni ikinyejana cyabaye mu bihe by'intambara, nicyo kinyejana cyabayemo intambara ebyiri z'isi. Nko mu ntambara ya kabiri y'isi, umujyi wa Paris wigaruriwe n'abanazi kuva mu 1940 kugera mu 1944. Abanazi bahise bashyiraho ubutegetsi bwabo, gouvernement de Vichy, mu gihe cy'imyaka 4. Umujyi uhinduka isibaniro. Nyuma gato Ubufaransa burarwana bikomeye. Paris iza kubohorwa mu kwezi kwa 8 muri uwo mwaka. Nyuma y'intambara nibwo Paris yubatswe mu buryo bukomeye. Kubakwa inyubako zamamaye cyane nka Centre Pompidou, inzu ndangamuco irimo ibihangano yitiriwe Georges Pompidou wabaye perezida w'iki gihugu mu myaka ya za 70. Bubatse kandi agace ka La Défense. Abatembereye Paris barahazi. Agace kagenewe ubucuruzi karimo n'ibikorwa by'imyidagaduro n'imikino. Paris uko imeze uyu munsi niko twatangiye tuyivuga. Umwe mu mijyi isurwa cyane ku isi kubera igikundiro ufite. Abakerarugendo miliyoni 50 basura Paris buri mwaka. Iwabo w'imideri, ubuhanzi, diplomasi, ubutegetsi buteye imbere. Uyu mujyi urimo ibikurura ba mukerarugendo nka Tour Eiffel, Musée de Louvre, Champs-Élysées, Sacré-Cœur, Palais de Versailles n'ahandi henshi. Uyu munsi Paris ifite uruhare runini mu mibereho n'iterambere ry'Uburayi. Irimo ibyicaro bitandukanye nk'icya UNESCO, OECD n'ibindi bigo mpuzamahanga. Uyu mujyi uberamo inama mpuzamahanga zitandukanye, uberamo imikino ku rwego rw'isi. Ni umujyi w'igihangange. Hari ibindi byinshi bishingiye ku mpamvu z'ubukungu, politike, umuco n'amateka. Tuvuze nko ku bukungu, ni igicumbi cy'ubucuruzi ku rwego rw'isi. Hari ibigo bikomeye by'ubucuruzi bihafite ibyicaro, ibigo by'ikoranabuhanga n'ibindi. Uyu munsi uyu mujyi utuwe n'abantu miliyoni 2.48. Umusaruro mbumbe w'uyu mujyi ubarirwa muri miliyari y'amadolari buri mwaka. Uri mu mijyi ya mbere yinjiza amafaranga menshi mu Burayi. Nk'agace ka La Défense ni kamwe mu duce tw'ubucuruzi kanini mu Burayi. Hari ibigo bitandukanye, amabanki, inzu z'ubucuruzi, ibikorwa remezo by'imikino n'imyidagaduro. Kuba uyu munsi ari umurwa mukuru w'Ubufaransa biwuha ubuhangange ntagereranywa kubera ko Ubufaransa buri muri G7 mu bihugu 7 bikize ku isi. Aha ni imyanzuro yose igendanye n'igihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga ifatirwa. Ni umujyi ukize ku muco n'amateka mu buryo bukomeye. Mu bijyanye n'umuco, muri Paris hazwi nk'igicumbi cy'ubuhanzi, imyambaro igezweho cyangwa se ivumburwa ubuvanganzo, filozofi. Niyo mpamvu hari inzu ndangamuco nka Louvre isurwa n'abatari bake. Umujyi w'amateka kungahaye twanavuzeho harimo yagiye aba mu binyejana bitandukanye, mu gihe abantu bari bafite imitekerereze inyuranye. Amateka ajyanye n'impinduramatwara y'Ubufaransa n'amateka y'inyubako zizwi cyane ku isi. Uburezi muri Paris nabwo buteye imbere. Hari kaminuza zikomeye nka Sorbonne, Paris Sciences Po, École Polytechnique. I Paris hari ibigo by'ubushakashatsi no guhanga udushya mu ikoranabuhanga na siyanse, by'umwihariko mu bwenge buhangano. Ubukerarugendo nabwo ni kimwe mu bikomeye uyu mujyi ufite. Abawusura benshi babiterwa n'imiterere yaho ndetse n'ibikorwa remezo by'amateka bihari. Uyu mujyi uzwi cyane ku bijyanye n'imyenda igezweho. Hanabera imurika ry'imyambaro ryamamaye ku isi, Paris Fashion Week, ibigaragaza ubuhangange bw'uyu mujyi mu byerekeye imyambaro. Ibyamamare byinshi ku isi bihakorera ibiruhuko, ndetse benshi iyo babajijwe umujyi bakunda kuruta indi ku isi bavuga Paris. Hari kompanyi zizwi mu gukora no kwamamaza imyambaro nka Chanel, Dior, Louis Vuitton n'izindi. Ubwikorezi buteye imbere nabwo buri mu bituma uyu mujyi usurwa cyane. Ikibuga mpuzamahanga cy'indege cyitiriwe Charles de Gaulle, inzira za gari ya moshi, metro ya Paris iri mu ziri ku murongo kandi zikora neza ku isi. Kuba Paris iherereye aho wakwita rwagati mu burengerazuba bw'Uburayi bigira ishyiga ry'inyuma mu birebana n'ibikorwa remezo n'ubukungu. Ibyo kumenya kuri uyu mujyi ni byinshi, birimo ko ari umujyi uherereye mu gice cy'amajyaruguru y'Ubufaransa. Niyo mpamvu zuba Abafaransa benshi bavuga Monter sur Paris. Uyu mujyi utuwe n'abantu miliyoni 2, ariko hari izindi miliyoni 12 z'abantu zituye mu nkengero zaho. Hari mu duce wavuga ko ari utujagari n'indi mijyi hegereye. Nkuko byumvikana, Paris isa nibarirwa mu bice bibiri. Hari igice cya Paris nyirizina mu mutima w'umujyi. Ni igice kirimo n'inyubako z'ubutegetsi kingana na kilometero kari 105. Hakaba ikindi gice cyose gisigaye kizengurutse uyu mutima wa Paris, aricyo Île-de-France. Aka karere nako kanini, gapima ibirometero kare 12,000.
Abaturage ba Paris bakoresha igifaransa birumvikana, ariko hanakoreshwa icyongereza nko mu bice bikorerwamo ubukerarugendo. Bakoresha amayero. Bafite ahantu henshi ho gusura. Mbere na mbere hari Tour Eiffel, nicyo kirango cy'Ubufaransa. Niho abantu benshi baba bashaka kujya. Ugiye Paris wese niho ashaka kwifotoreza, yagomba kugaragaza ko yageze mu Bufaransa. Abantu bifuza kurira hejuru aho bareba hafi Paris yose. Munsi y'umunara gato hari ubusitani buzwi cyane, Champ de Mars, butunganyije mu buryo bubereye ijisho bunarengera ibidukikije. Hakurya gato mu birometero nka 4 hari Cathedrale Notre Dame. Byemezwa ko mu basura Ubufaransa buri mwaka abarenga miliyoni 7 baba bashaka kugera kuri Tour Eiffel. Imwe mu mpamvu zanatumye uyu munara wubakwa hari mu rwego rwo kwizihiza imyaka 100 iki gihugu cyari kigiye kumara kivuye mu mpinduramatwara y'Ubufaransa. Abafaransa n'abayobozi baho bariho icyo gihe bifuzaga ko hakorwa ikintu kidasanzwe ku buryo kizahindura imibereho y'abene igihugu n'amateka y'igihugu. Icyo gihe hatanzwe ibitekerezo bitagira ingano by'ibyakorwa. Hatangwa ibitekerezo byinshi by'ibintu bishobora kubakwa. Abakora ibishushanyo mbonera, aba engineer batanga ibyo bifuza ko byakorwa. Gusa muri bo hemejwe ibya Gustave Eiffel, ari byo byakozwe hubaka umunara wamwitiriwe. Gustave yagaragaje ko uyu munara wakwifashishwa nk'imiyoboro ituma radio zumvwa n'abaturage bose, kandi ukaba ikimenyetso ntakuka cy'ubuhangange bw'Ubufaransa. Nta yindi nyubako cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyubatswe n'umuntu cyasumbaga Tour Eiffel ku isi yose icyo gihe. Iyubakwa ry'uyu munara ryatangiye ku itariki ya 26 y'ukwa mbere mu 1887, ritangirana imbaraga nyinshi. Ibikorwa biyobowe na Gustave Eiffel ubwe na bagenzi be barimo Maurice Koechlin ndetse n'abakozi barenga 500. Mu gihe cy'imyaka 2 uyu munara wasojwe kubakwa ufite uburebure bwa metero 300. Gahunda yari ihari nuko uyu munara wari gusenywa nyuma y'imyaka 20 yonyine. Nyuma uza kongerwaho indi minara ya za radio ku gasongero kawo. Gahunda yo kuwusenya yahise ikurwaho kubera ko leta y'Ubufaransa yari imaze kubona ko ushobora kugira akamaro kanini. Mu bihe by'impeshyi uburebure bwa Tour Eiffel buriyongera. Umunara wa Eiffel wubatswe mu bice by'inyuma biteranyije birenga 18,000, bikaba bifungishijwe amavisi cyangwa se amaburo arenga 2,500,000. Ubwo uyu munara watahagwa ku itariki ya 31 y'ukwa gatatu mu 1889 wari ufite uburebure bwa metero 312, ari nawo wari muremure ku isi gusumba ikindi kintu icyo ari cyo cyose kugera mu 1931 ubwo hatahaga inyubako The Empire State Building in New York ifite metero 381. Bitewe n'ubushyuhe bwinshi buba buri mu bihe by'impeshyi, uburebure bw'uyu munara bwiyongeraho nibura santimetero 15 mu mezi ubushyuhe bumara. Babyita thermal expansion. Thermal expansion ni igihe haba impinduka mu bushyuhe maze umubyimba n'uburebure bw'icyuma kiri ahantu hagezweho n'ingaruka zihindagurika ry'ubushyuhe bikiyongera. Dilatation. Iyo hari ubushyuhe bwinshi, umubyimba ndetse n'uburebure bw'icyuma byiyongeraho gato, mu gihe mu bihe by'ubukonje wa mubyimba ndetse n'uburebure bishobora kugabanuka. Mu gihe ari ubushyuhe bukabije, i Paris mu 1976 uyu munara wa Eiffel wiyongeragaho santimetero 18. Kuva muri ibyo bihe uyu munara wakomeje kugenda wiyongera mu burebure kugera aho ubu ngubu ufite uburebure bwa metero 330. Mwibuke bawubaka wari ufite metero 312, ubariyemo n'iminara ya za radio ndetse na televiziyo yagiye yongerwaho. Mu bihe by'ubukonje uburebure bw'uyu munara bushobora kugabanukaho santimetero nke. Izi mpinduka zigenda zibaho nta ngaruka zindi zigira ku miterere y'uyu munara w'ubukerarugendo. Ahandi muri Paris hakurura batari bake ni Cathedrale Notre Dame de Paris. Iyi iherutse kongera gufungurwa ku mugaragaro mu 2024 nyuma y'uko yari yarafashwe n'inkongi y'umuriro. Ni ibirori byitabiriwe n'abakuru b'ibihugu barenga 50 nk'uko byari biteganyijwe, barimo Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa birumvikana, Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari uherutse gutsinda amatora ariko wari utararahira, Volodymyr Zelensky wa Ukraine n'abandi. Iyi cathedrale ubwo yashyaga mu 2019 Emmanuel Macron yijeje ko igomba kubakwa mu myaka 5 ikaba yongeye gufungurwa. Ni kiliziya yatangiye kubakwa mu 1963. Imirimo yo kuyubaka irangira mu 1345, itwaye imyaka 182. Ni inyubako ibitsa amateka menshi y'imyaka hafi 1000 y'umujyi wa Paris n'Ubufaransa muri rusange. Niho Napoleon yimikiwe. Iyi cathedrale imaze imyaka irenga 850. Mu 2019 yangijwe n'inkongi y'umuriro. Nyuma yo kuvugururwa yakomeje kwakira abashyitsi ba mukerarugendo n'abaza kwasengera.
ubwo yafatwaga n'inkongi imibare yagaragazaga ko nibura yasurwaga na ba mukerarugendo miliyoni 13 buri mwaka. Yari ifite umunara wa metero 69 n'inzogera 13 zose zitwa Emmanuel. Ni kiliziya yanashyizwe mu murage w'isi wa UNESCO. Ni mu gihe igisenge cyahiye cyari cyubatswe n'ibiti hafi ya cyose, ariko ibiba imbere muri kiliziya byari byakuwemo mu gihe yari irimo gusanwa. Umwami w'Ubwongereza Henri wa gatandatu yayise umwami w'Ubufaransa mu ntambara y'iminsi 100. Iyi nyubako ntabwo ibitse amateka ya kiliziya gatolika gusa, kubera ko no mu mpinduramatwara y'Ubufaransa yahinduwe ububiko bw'ibiribwa na divayi. Gusa ni cathedrale byakozwe n'ibigo bigera kuri 250 ndetse n'amagana y'inzobere mu kubaka. Ni umushinga watwaye hafi miliyoni 700 z'amayero, uterwa inkunga ya miliyoni 846 z'amayero avuye mu bihugu 150. Mu kwa 12 mu 2023 Emmanuel Macron yari yatangaje ko yatumiye Papa François mu birori byo kongera kuyitaha. Ariko uyu mushumba mukuru wa kiliziya gatolika mu kwa 9 muri uwo mwaka nibwo yatangaje ko atazaboneka muri ibyo birori. Ntabwo yari amerewe neza mu mubiri.